Sen kura sesem no mo betena ha bedi ye no me say onye mosini Avram no onye mosini inti so odwen say obe use way e de akope mosi for sympathy a onko kantre ni twa asidi so onfa nkwasi asem free social media na ya bre no me say so obi dwene say Avram Moshe oye mosini a onye mosini Mampurusi ni mosi enya de kro unless I need mo ka kire me say mampurusi for ye mosi for. In any case, the last time I'm commenting about this case, me ka kire mo say me tuwe sabe me ma me ye fantini ntimi ye fantini wo a wo hwe me e bia papa ye nkrani nti wo ye nkrani adan na wo di omutumi ka say wo ye nkrani wo ye kwawuni wo ya santini ahwa igbeni ahwa santini no ahwa chimini no mutumi kaka Akyem sakawa mafia eno de na Gyimifuo bi egu social media say yente ye frɛ wo president ya wono ne kodi ano ba na Gyimifuo bi te sɛ mo anya aduane adi no mu begina ho ye mo anim sɛ mo maame no mu gyimie ebe kan sɛ eno de ya adepa ye mfrɛ papa no Akyem sakawa de ma ehunu sɛ ene social media person sorry say aden ye frɛ Kufuor Akyem sakawa ye di Akyemfo atem Captain Kwadwo bodamfuo ekogina wa no wodi Akyemfo atem no ne ye nya latankura mmoa bi ntwammoa bi te sɛ mo egina ho support om sɛ more fire aden na Akyemfo so anrise Akyem sakawa na Akyem mafia na Akyem dwarf sankwasi asem na mo kan ye ni nina no adan na Akyemfo ne Akyemkwafo ye no mbremu yeso ye nsori se sabi ye de hye na mo ye ne saa ni ntino yeso ye betu agu abonten ne yeso ye edede ne yeso ye de tribal de aye adwuma ye sori a na asantefo etu no asantefo abon mo el ne mo al ne mo problem mo el ne mo al ne mo problem mo kan didi asantefo atam de sra asantefo de bia enti na kobra asante kotokoso ma ne homere so no so nka se mu di ye ho fa uniti no yeso ye de tribal eba e dia ye de yamfantefo enfantefo de concept fo enfantefo de mo ye concept enti na yeso enfantefo ye nsori se hey ya ma obi mfra ye concept fo bi onti no wo a wo beka se bia so beka se ye tribalistic ye na wo beko enya memnuanu ma Gyimifuo a Ghana wo bia didi Gyimifuo atem ye mbegina ha ema mbedwa yenum wo bia didi Gyimifuo atem ye didi asantefo atem ye didi nkranfo atem ye didi ne da ye didi ye ho atem wi a yasen akomox yakobo mpa ye ebenum koko anum koko ye ebedi tuozafi di tuozafi ye didi atem wi a wo mo ye fast na break ye fast we live together ye nka so obi nkotwe se kan kotwetio na uye beifo na unnim nyansa na adwen papa ni utirimo ma Ghana ntino ade a eboman is what you guys propagate Ghana for de bia me ba me ka kire mo se hwe se moma ye ma Gyimifuo bi te se summer time wo me page so a me ba be blocking sa bere ya because menya ne hu information say sa summer time yo wo hwe oye sa akobonlofo Gyimifuo na ye de omu ko school a yanko school ya maame no amla ya papa no ya de bike na ma han e de da dantuo mu didi ye ho saa na ye de wo mmua bi te se summer time enti ono ankasa ni bi ya na maame de wo no Kwadwo ba achi Kwadwo ba afi Kwaku ya boa ya wata Frank Frempong said din papa na ye de to no esanse wa ya Gyimifuo in society ni ntino ono ankasa ni din no wo so wo mpa bio e no oba social media your friend summer time social media ana wo bedi djuma papa o social media umfa wudi nsie o maame a wo wato din kama ama odin no enam nkwase asem a wo bedi no social media a wonim se wabusua padi kura hu a enye nde o papa ne wo maame hu a enye o mo de se o mo agya o mo bakwase ampani ma na betena social media ejiminti enam se wo mpese ebe hu se nti na wasese odin ya na de ya Paul no ye mfro ya Paul bio ye fro Ricky Blaze ene de yada kwa na omofro no ye mfro yada kwa bio edi be ne frɛ killing all for the slay queens
And I would the sound kwasi adwene na hye wutirim ntino bodamfuo bi to say Gyimifuo bi abodamfuo maybe to say Avram Bemoshe and there ono na Ghana for mu betie no amanto kwesi Ghana na me nuanu mosifo na me nim wasem me nuanu mosifo me pa atwa mon tag obi oyem because some of you have been calling me me nim nuanu mosifo wasem because they be am ba ha abeka kire mo say first na na ye ka say na we free ha ena we ye fuo no me nuanu mosifo ye twam o first na me free ha ena ye free ha no etwam saa de no it doesn't hold sad no hold bio ad couldn't hold bio me san kire mu say mo amoya mosifo a ene mo say honorable hopes na akọbọ mo enu ntini mo bu afu a mo pese mo twa hopes ntini me bisa mo question mo kuro mo fo mosifo do you just marry only mosi people? Are you telling me say right now if we come to Ghana we will not find somebody a sebe in prebiasa or ye mosini a wawaria santini ana ye hu bi wo Ghana na ka muye nuanu mosifo se mu be sua Ghana history ni year anka mo mo bi kura mfa saa de ne na ada mo se na we pepe ni na we mosini na we say me nuanu mosifo e wo Ghana sanka mu sua the history of Ghana year anka mu ngina o ma Gyimifuo basashi ade nkwasiafo bi a ya ton aduro wo ka mu anye ye ya sresra ade wo ka mu anye ye ya Kenya mesam wo ka mu anye ye ya sorry atia the mighty warrior great in battle Nana Nyankopon his excellency the president of the whole world osoro hene ogba ade Nyankopon to trobo sunyame amosunyame amowie nyame nyame a oka ba mu na hye gina ho no ye nya akwase ampani ba ma bi koka say sebe say nyame ni ho or starting say wo tu na ni dia si nyame so thinking say sa fans kakra no wonya wo social media no san kwase asam na no oye wo social media no no wodwene say enipa ebedi na chiniti no obetumi conquer the army of God, but the army of God cannot be conquered by fools. The army of God cannot be conquered by just mere stupidity. The army of God does not or cannot be conquered by people who don't even understand what they stand for. Messi and Avram me ba no ho summertime ye won no men block yet. I'll block you just so you know, but I'm not blocking you yet because when me ba also and then una be mistin me penam wa read e dia pamanu mu a and then una me do be nam wo page so cause me who say wo no not only say we nam keke we ye mpunam ntini se man to me bo anhu ye